Assalamualaikum, hurmatli Ozod Qobas YouTube kanalının görərmanları, amansızlarım. Бүгін sizlerden mынандай болған дравишкалар мақсыз. Бұл жер қайсы жерде деп тұрған болсаңыздар, Ош областы Алай районына қарашты Күңгелек айылында тартып жатабыз. Мына дравишкаларды. Азыр бұл дравишкалармен емнелерді тартат деп тұрған болсаңыздар, мынандай пресс шөп. Мынандай шөптерді тартабыз, пресс. Керкі жерде түк дейді, пресс дейді. Мынандай болған өрік қақтары тартып көргіземіз. Өрік қақ шығырап қоя сөгі менен. İçine sövgü de atıyor. Şıgırağa. Veya bunlar ısırap olayla örüktün tükünde jatıp oşo жердели итчи жок болот го. Ошолорду ысырап болбосун деп малга тоет катары bunu da колдосоңуз да болот. Ана арпа. Арпаларды тартабыз. Анан дагы мындай таш. Шагыраган таш. Шуну да тартып көргөзмөкчүбүз. Ошо негизинен бүгүнкү көргөзүп тургандар ушулар. Çöp, şuları görgözüyoruz. Anlıktan biz meyen bol tutsanızlar buyursa kızlıkın bağır zoğu aldı. Az birinciler, daha bir özgürçölük. Özgürçölüklerini açıklayayım. Nacede hazır 223'lü görgözüler tok. Uşağı qarab işletesler 200'den joğarı olsa işlet öresler. 200'den pas olsa 150 ödüle işleyit. Ne gizlice 150 volt ödüle işleyit. Bir nese 75'e kıynalık var mı? Adam dili, başka nesne dili. Şu tok plastiğinden biraz motorunuzdadır. Güyüzü oluşunuzdan daha mümkün anlıktan. Şu 150'den ödü, 200'e jakın, 200'den ödü. 200'den ödü olsa jakşın negizden. Oşonday tokta işlet öresler. Avtomatlarını koyganбыз. Anda mesela hazır birinciyle jemdi көргөзсөк. Daha aytmakçı, belge көргөзүп койсоң. Бул жерде мындай ачып тапкычы бар. Заслонка деп коебуз, неребиз. Заслонка. Мындай ачсаңыздар, мына жерден жем түшө берет. Жабык коесуздар, ачык коесуздар. Анан эгер баштай жүгөрү да бар, сотолой деп коебуз, кандай деп. Кукуруза деп коет кээ бир жерлерде. Ошону тарса да болот. Мына жерге үйүп салып алабыз. Анан ошол жерден мындай бирден салабыз. Ал кукурузаны. Азыр болсо арпаны тартабыз, мына жерден эле түшүрөбүз. Айта кетчү нерсе, бул жерге дагы бир кап арпа батат, бир кап ушул жерге үйүлөт. Сели батат ушул жерге. Hazır birinci деп туруп, арпаны тартып көргөзөбүз. Мына жерде жаап туруп, биз салып алабыз. Мына жерге салып алабыз дагы. Бисмилла деп иштетебиз. Mınanda kılıp maydalar tartıp çıkardı mına. Şunda kılıp tartıp versenizdер malыңыздарга болот. Анан дагы бир өзгөчөлүк мынандай кап мешокту көпчүлүгү бүтүн бойдон кийгизип туруп эле ошо ичине тартам дейт. Бирок ал туура эмес. Мындай алдын кесип койсо мынага түшүп атканын көрөсүздөр. Ошондо жакшы болот да. Алдын кесип коюш керек, ортосунанчы бөлүп койсо мынандай алдына мынандай таштап койсо ошого түшө берет. Эми азыр сиздерге жемди көргөздүм. Андан кийин азыр өрүк какты дагы ушуга эле тартып көргөзөбүз. Мына өрүк как.
şeyde bundan bolgar burası koyuyor. Yok sorun gene takıyor. Malga koyun da olur, ötün de olur. İlk onu arılaştırıp bergen bolsanız malınızda şuysa zıltıldapça. Tamam, taşlı da tasalım. Taşlı elim jergene tatlı ödeyle. Nijalka degende. Bunda voltmetrin yok. Taştan beri çalıştı. Taşlar. Şunları maydalap çıkarıp koydum. Bunu ben taş tartı degen sunuş emas buncha. Просто haligi hemen kuvvetliliğin görgözü maksatında gana tart otarız. Yani yüzler var. Taş tartып жүрбөңүздөр. Өткөн бирөөгө ушинтип саттым эле. Балдарым сәл шоғыраак таш тартып жүрүшү деле мүмкүн дегенден кийин айтканда бир араба таш тартып жүрүптүр. Бая талаага кеткендечи балдар. Анысындай ошо таш тартпай эле коюңуздар жакшы. Таш. Эми чөпкө. Основной чөп да биздечи. Çöpü de tasmanın görgözü. Çöp taslardan bunasını alıp koysunlar üstünde üçüncü. Ondan oturuyorlar. Şimdi buna bir pres çöp. Eğer bir pres çöptü kança müddet taslar attı. Sıralar köp çöp. Yani biz belirli öpüz kança müddet taslarınca. Burası hazır görünüzler. Özünüzler. Çok görünüzler kança müddet taslar kança. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan da çöptü tarttı. Vay da. Eğer burada erik olup partısınız da bundan da setkaları var. Bundan da setkaları var. Bunu salsanız buradan da mayra çıkar. Evet, salaslar da var. Bundan gayra salsanızlar misal için aslında görmeyeceğim.
Salganda biraz toplalıp var, çöp. Şu sebepli öte mayna çarpar. Yani buna dile жақсы да, молгач. Ошол тугандар, бүгүнкү көргөзө тургандар ушулар. Дагы айта кетчү нерсе мына темирдин калыңдыгына бир көргөзүп коелу. Мына калың темирден жасалат. Мына 8дик турбадан жасалган. Бычактары болсо мындай рессордон коюлган. Мына кесилген сегменти. Анан алып курсутуп, эгер мокоп калса, буну алып курсутуш дагы жеңил. Мына жерде гайкасы бар. Ушуну чыгарасыздар, мына гайканы чыгарып туруп эле. Мына капталында бир болту бар. Ошону чыгарасыздар дагы. Үстүгө суруп алып туруп, болгарка менен эле курсутуп кайра салып иштете бересиздер. Бул рессор катык темирден жасалат. Анча-мынчага мокой бербейт. Жем чыгарганда мына жем тататырам болсо да мына алып салышы жеңил. Салып туруп эле ишти кыла бересиздер. Жемдики мына ал жагынан да түшөт, бул жагынан да түшөт. Эки тарап болгон. Ошол айтылчу нерселер ошол. Баасын унутуп калдым. Баасы болсо 23 000 сом. Ош областы Алай районунда жасайбыз, 23 000 сом. 7 областка дейин отправка кылып бере алабыз. Ош шаарына чейин доставка бекер. Ош шаарынан 7 областка дейин салып жибергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ош шаарынанчы. Мисал калсак, Баткен областына 1000 сомдон отправка кылабыз. Ону биз акчаны биз албайбыз. Шоферлордун баасы ошондой. Шоферлор койгон баа. Бишкекке болсо 700 сомдон жөнөтөбүз. 700 сомго Бишкекке барат, Дордой мотос барат, ошол жактан алып аласыздар. Көл, Нарын ошол жактан алдырып алат. Айтмакчы, Таласка дагы салып жиберебиз. Таласка Кировка мал базарына барат. Ал жака дагы 1000 сомдон жумасына бир жолун бир машина каттайт. Чогултуп туруп, ошого чоң машина, ошодон бир кылып салып беребиз. Анан айта кеткен нерсе, бизде KG YouTube деген каналыбыз да бар биздин. Ошол каналдан дагы подробно маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот. Кайсы салып аткандарыбызды, материал алып аткандарыбызды, тартып атканыбызды клиенттер ыраазычылык билдирип аткан видеолор ошол каналдан толук көрсөңүздөр болот. Андыктан ошол каналга дагы каттала кетиңиздер. Анда эмесе бүгүнкү көргөзө турган темабыз ушулар. Анан заказдан неме кылбай бере бериңиздер, заказдычы. Күнүнө 10дон дробовка жасалып атат. Бул жерде 10 бала жумуш менен камсыз буюрса, 10 бала. Андыктан баягы узак болуп кетет экен, алыс, жакын дебестен заказды бере бериңиздер. Ошол көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.